Kinongilam ka National People's Party hakasi setjan kilapan pau bawa ba Hamlet Doling MLA ka Menlim unday ukatong jongke NPP banya airing haki election MLA ka banlong haw ara ja ar pulai. Ya kani kinongilam ke NPP kentup nado uba bajok pengro badiu MDC Rambrai badu ba Macmillan Bersat MLA ka Nongstoin kilapan pau haga jingalang penyang buram yakispangut kinongilam nakipati baper syaka NPP kabalalong Hamillim Katwe Mer. Ba nga ay kubos ti ba pinut soto ba balik ba nga join sa ng party NPP bat nga nget ba ibay nga lai kinongkit kam ki long ki gor ki basay joki ba nga ba kin treasure ham namanta ka ng party ha ng constituency bat nga nget ba kahajing treasure tom joki ibay nado ki long kumi ki long pa samla nga nget ba ka party NPP kanyo ay jing job ni soto shy ba kandidir ruide mano te kapor sa batay ngala man batay bet I Sir Hamlet Doling walay don hangi andre sutu syai pa indong bet bayi patian bat kumangan batay ti wat mangi po ramrai konsusi kai ka jing sultanan habang iwan banlong kawai masutu agni dia don na parti PDF na parti kongres na gibi parti andre ka jing la bapinya trilang kawai kadai kai ka banmara jing job ngan suai sa Apa konstituensi ke jongi hak konstituensi ke jongi ngan ai sa ngai la deng ada setting MDC ngalong ru working president apa blok nenta ni don ya u blok president jong parti NPP hanti apa ramra kai ko sultanat kalong ba mga blok president ngetrai ringkat bangin yo ay cincop ngimyak kini ya kata kajing ngalong banlong nongkit ka makmat hendrai nya trailang mai day I presiden beladon apa parti NPP barim bat abangan kumway bangan ang suwan kumaya kan kayin kamde ke bangan long ubal lalot ubangan rahbor bangan supali ki pos hotel rai nga kentu yo ti ba pide banlong ki bajun semensiam malarangi long ki bajun semensiam nginla manmara e jinjok Bakunjur ruang tiap orang rangi soto ba usuting amali ni candidate ng parti NPP but mga kumambisi ng treasure ham but punjok yung usuting amali ang tiap orang rangi konsensi kata na kita kom kata na musa ko mga ay way kamot na pa pinyawan ra ang may pamali konsensi ba baro kinonggit kam haba laya join na ko yung party kamot kam di basut ban kala na ko yung party suwe hanray haba kiyawan lang haju kadang kata ka mo kalong kata ka ka machine ka ba ka umpiang ka well oil machine jong ka NPP hakaba baro ki party ke walang haju kamot kanlong ka party ka smooth ka banla banwara yang jinjok house nam arjara pula ini ko mi kuble iki ka pamut pala puskan lu tiga kita ki thot di kesane party ini siapa ubejang apa na pakai ko pakat lu uya hap apa na Bahkan ko pakat ujung kalong ba uichisa ya ke jinglong tendra yumi uichisa ya ke jat beliu jo ke jalan me kala jung lekte ngabaru dikam pangilin pada kendu chief minister ngasat khot iba amlet wong sel rong bala yang ni jang nama kadon go wei issue ka bagi dot kam man tersutu pada ya thu chief minister nata jinglong kam jo ke jalan jung teng ni don bo ngatai kita kising la pausai ba Uai ubandai ukandidate jong kapati pipi na melim. Te kapati ko kan itu kita tangba kalakan isai. Bau sitting na malay kung balong ka bejo. Today ukandidate jong kapati pipi na melim. Unexpected kalau kani. Titik sama dia tu lah kayu oksi. Jadi itu ayu boleh. Bahkan ni kali kebentai kaba. Nidon kam bangang soto banyak syai habe nilung haru kata. Tiap ni konge kumjor secretary jongka iskasius wala nidon upresenti budget sing kurba. Luar bidon hakan ben kabukon bakia ti lasyong ngayanu pivaibuar. Ti Julai don kami recommend bagi WFP kami. Pada
kapor pi ba kadon ni ke jiki phalo ha ka politics kadon timna ban ni kata ndai ke jingdon so pi kan ni ka aji kerben ship ka dei ya ban ka kerben bangin job na di kosusi tabli kosusi ban na kham kemen di dei bang abe ye pikiran ba ki hambon kilo ke be mata haba ki bor kilo ke be a signal of feeling is that amar kilo ke be haba kilo yes come to don kadu tiang pat don ramba na ko mu karena katolong asal mo kat wasuwe mo kata di siya tiang kerben iba nimli bangsa akan kani Henry double ya kabini coba asakan pra double and triple ini kono Yang subhai pi baro kiwana president baru kita kuat kita kam women's wing youth wing yang subhai pi baro sya kaying jong ka NPP berbor kapang kapdian ni apa NPP miswang ada kongres petition hamha Hendrai dalam rung si NPP ni semua bakalong kum kaying kasem Jadi siang ini baru belum tumai baru ane buat, but kita jurum berbuat. Welcome to the NPP family. Iwan saka family jom ke NPP. Kamdai keseng AAUM, dai kita yang kesem, kadai ke family jom ke NPP. Jadi thanks babi baru, but ngawala tu kajing ai kulai namar la kuai ngawan dengan pon personally dah She conduct ke sama balong national president of NPP. Iba president song, ibalong vice president, national president of NPP. Patunjuru na president Dr. W.R. Khalki, member of Congress Sabha, ibumna pentas di dan Delhi. Ibalong president of NPP state jogi. By kila I Makan ai yang kali jadi keruh kedo, jadi komen, bapi kum kemelim NP Block Committee, lewan siapa NP Family, bapi ni Reistong, teman CM Considerham, teman Khoi, teman Baik, Mampet dan Lesimet, Mampet dan Takiwe, Mampet dan Takiwe, Jong Kastit Bahoi.